إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إمها لبوت عزة ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده المنهاج النبوي مي حديث كلاهوغا إرادة كربيا ميريوس ألغون من إتورو حديثة كيوانا إغوتو ميري ألغون من واها كدكانة حديثة كي رسول صلى الله عليه وسلم එකලේ ෆාන්ගේ මච්ච බාවාලෙවි කීරිතු කුර්ආන් කියවුමා ගුලේ ගතුන් එකලේ ෆාන් බයන් කො දෙවා ෆාවා හදීසෙන් ආදේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවණි ඉක්රාඋල් කුර්ආන ෆඉන්නහු යأتي යවුමල් ඛියාමති ශෆීඅන් ලිඅස්හාබි ඉක්රාඋල් කුර්ආන ෆඉන්නහු යأتي යවුමල් ඛියාමති ශෆීඅන් ලිඅස්හාබි තියබාමීහුන් හදීස් ගේ මානේ කී තියබාමීහුන් කුර්ආන් කියවාෂේ ෆහේ හම කෂවරුන් ඛියාමත් දුවහුන් කුර්ආන් ඒ ගහලු වෙරින්න ඒ කියවා දස්කුන් යන් අමල් කුරිමීහුන්න ශෆාඅතරියගේ ගොතුගා අන්නානේ හදීස් ෆර්දන්නවාලාන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවණි හදීස් බස්ෆුල්ගේ මානේ කී තියබාමීහුන් කුර්ආන් කියවාෂේ ෆහේ හම කෂවරුන් ඛියාමත් දුවහුන් කුර්ආන් ඒ ගහලු වෙරින්න ඒක මානේ කී කුර්ආන් කියවා දස්කුන් යන් අමල් කුරිමීහුන්න ශෆාඅතරියගේ ගොතුගා qiyamat duhuga e qur'an annane ehem wema me hadith bas fula balairuga argument nan ebe engigen de me qur'ana ki mi hagigatuga war baruga de ichekkan e qur'an kiyawa mi duniya matiga ginaginan qur'an kiyevi mi hakan allah subhanahu wa ta'ala qiyamat duhuga e qur'an ibade kan shafaa'at re gotuge be fonu wawakan kommekas me iqra'ul qur'ana qur'ana ki furtama koochetto nuata miha baru gada vegen mida saubaki kobato algona furtama balalamato rasul sallallahu alaihi wasallam ke fadan allah subhanahu wa ta'ala rasulunna nabiyyun tafatu ekeki qawm takaffunu vevi ein komme bekalaki ei islam din fetiru mattaka allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakam fetiru mattaka funu vunu bekalu mi bekalun rasul kamagen nuata nabi kamagen fonuvvevima komme qawmegge miistakum ves ebe kalege bas dogu kuramundi qawmge miistakum me bunamum midani komme rasulaka nuata nabiyeka bunamum midani tiyai rasulen he nuata nabiyen he koba hayye ege hekkaki ehem wema allah subhanahu wa ta'ala komme rasulaka nabiyye qawma fonuvvamun ebe kalunnan ei allah subhanahu wa ta'ala fonuvvevi nabiyekkan nuwata rasulekkan miistakunna bayan ko devvumattaka allah subhanahu wa ta'ala mi rasulunna nabiyyunnan ebadevva mu'jizat ebe kalunnaki haqqu rasulunkan haqqu nabiyyunkan allah subhanahu wa ta'ala fonuvvevi nabiyyunkan rasulunkan bayan ko devvumattaka ebe kalunnan allah subhanahu wa ta'ala ebadevva mu'jizat kobato mu'jizataki furtama mu'jizataki ei insanun wata jinnin ekan kuruma nukuledun teriwa kankan insanun ves adi jinnin ves not edebami ekuwegen ves ekame kuruma kuladana wegen nuwa kantatta mi mu'jizataki komme kas migota komme rasulunna nabi be kolna tafatu ekiki mu'jizatan ebadevva adi mu'jizat devva eruga eki bekalunna devwa mu'jizatan ebawe tafatuge misalaka musa alayhi salam ekleg fan qawmge mihunna ki sihuru weri kamuga waran arati bibay ehemvi ma allah subhanahu wa ta'ala e qawmge mistakunna gonjahalwe fada mu'jizate musa fana midevvi musa fana devvi asa kolge mu'jiza hama ehem me gotan isa ge fan ekleg fana ves devvun tafatu ekeki mu'jizata baras bali jefawa mihun allah subhanahu wa ta'ala ge idna fulalan ekaleek fan rangalu kurawwa adi kiyetta maru efati be mihun ves
Allah subhanahu wa ta'ala ge izna fulalagen Isa ge fan eba diruvwa ehem wima ei Isa ge fan qawm ge mihunna ki besveri kamuga nuta e fannuga waran arati bay ehem wima eya emme boda gonjahale wen echki hama yaqinum wes marwe fo mihen emihunna kan nudiru wen ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala e qawm ge mistakunna gonjahale fada mu'jizat midevani rasulunna nuta nabiyunna hama ehem me gotan algon menge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekalek faana tafatu eki mu'jizat ekalek faana devvunu emme mashhur mu'jizat uge terega hadu defali kurevum wes ei wes ekalek faana devvunu mu'jizat adi ekalek faana devvunu emme bodu em mu'jizat ki mikirit qur'an ekalek faana qom ge mihunna ki konkamaka mashhur bayto konkamaka molu bayto ekalek faana qom ge mihunna ki fasahata balagha terikama wahaka dekkumuga waran arati ubay ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam midevvi mu'jizataki foi ehem be kalunna devvunu mu'jizata ekalek faana devvunu mu'jizata huri emme bodu tafataki kurige nabiyunna rasulunna devvunu mu'jizata miharu hingejje namaves rasul sallallahu alaihi wasallam midevvunu mu'jiza miwani qiyamata daanden ei mu'jizati ge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala miwani labwafa ehem wima mi mu'jizan hagigatuga mi wegen midani qiyamet duhuga altakunna shafaat teriwane echge gotuga den Allah subhanahu wa ta'ala mi mativeri wegen wa mu'jiza adekirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ge man nabiyya ge macha bawa levum mi angawani mi qur'ana effada qur'ana tiyaba mi hunnikan genes balashe Allah subhanahu wa ta'ala me wahi kuravani qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadha al qur'an masalenete insinna jinnin deba mi hun ekuwegen vies mi qur'ana effada ichennikan genes balashe tibe fulun adwassawane qur'anuga oy wahake Sulaiman ge faanu wahaka e wahaka ge digu wahake egen algon men beenum waanu guta ki khulasa ki e wahaka ge Sulaiman ge faanan Allah subhanahu wa ta'ala warabbodu verikame devvi duniya mati ge bekalaka warabbodu verikame devvi bekalen e Sulaiman ge faanu ge verikamaki ekaleeg faanan e devvi verikamuga ekaleeg faanu ge verikamuga baaru ge dashuga insin adikete jinninna jinni sufa sufin wes eba himinigende ehem wima eha gina bayen insinna jinninna duni sufa supa janawara mihuri ha takicche macca Sulaiman ge faanu mi verikam kurawwamu migendevi kommekas e zamanuga Sulaiman ge faanu Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurawwuma mi verikam kurawwamu migendevi tauhid maga gowalewwamu mihen gowalewum verikam kurawwamu gendevi iruga e zamanu golunu Balqis ge rani kamana kommekas Sulaiman ge faana mi khabar libadanna wani mi Balqis ge rani kamana nuata Balqis ge rani kamana mi Islam din qabul nukura kama ehem wima den Sulaiman ge faan e Balqis ge rani kamana mi da'wat mideni ekaleeg faan hunnevi qauman nuata rashan auma kommekas mi Balqis ge rani kamana ki mi kafare iran alukan kuramun nuata ena ki kalakama dawa kuramun diemi henuata iran alukan kuramun dia bai kommeka Sulaiman ge faan me angawani e anghem miha timan kaleeg faan ge qauman auma den mihen engawma fahuga Sulaiman ge faan ekaleeg faan ge qaumuge ebatibe mistakun jinninna insin mi deba mihun arihuga Sulaiman ge faan mi dannawani e kamana ge qaumun timan kaleeg faan ge qauman aum ge kuriga ekamana ishinde wada gannawan beenun kurawwa takhutu nuata gondi kolu me qaumak genes deveni kom bekalakan heyye kaakan heyye ekive ekaleeg faan qaum ge behenmeni gende jinninna insimme ehemmi mekaleeg faan mi ehemme angawani den tibbe bekalunna kommekas ege terega hunnevi jinninge tere himeni genda ifritem mi dannawani qala ifritum min al jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik timanna kaleega faanu tihunnevi majlihun tedumge kuriga e qawmuge huri takhutu genes mita bahatta faanamen
එහෙවි මේ වරන් අවස්නුන්තෝ මීහෙකු ඉෂීද ඉඳෆා කොළ තෙදුන් ඒ වරගින වගුතු නගානෙතෝ නුනගානේ දෙත්තෝ ගෑ ගණ්ඩක දෙතින් සිකුන්තු වානේ ඒ තෙදුම්ගේ කුරීග තිමන්නා ඒ තහුතු ගෙනස් ෆානම එහෙවිම මීගෙන් ඉංගිගෙන් දනි ජින්නීන්ගේ බාරුගතකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමුණ දෙවවා බාරු දෙංගි හිදුගා ඒ මජලියක හුන්නේ ඉල්මුලි බඩාන් හුන්නේ බේකලෙ මෙ විදාලුවනි قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك كليك فان اسفيا فول جسوال بومغا كوريغا اتخوتو اقوم ميتانا تمنا جنس دي فانم دينكم ميكس سليمان غفان اسفيا فول جسوال بومغا كوريغا اتخوتو جنس اكليك فان كوري فول ماتيغا بحټونه مي ವಾಹಕಂ ಅಲ್ಕೊಂಡ ಮೆ ಬೇನುಂ ವಾಣು ಗುತಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಿನ್ನ ಜಿನ್ನಿನ್ನ ಮಿದೆವ್ವಾ ಫಾಬಾರ್ ಮರ ಜಿನ್ನಿನ್ ಅದಿ ವಿಸ್ನಾಡನ್ನ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಜಿನ್ನಿಯೆಗ್ಗ ವಾಹಕ ನೋತ ಇಫ್ರೀತೆಗ್ಗ ವಾಹಕ ಮಿಯಾತುಗ ಮೇತಿ ಬಾಯಾ ಕೊರವಾ ನಮ್ಲು ಸೂರತುಗ ಅದಿ ಹಮ ಹಿಮ್ಮೆ ಇಲ್ಮುರಿ ಬೇಕಲು ತೆರೆಂ ಇಲ್ಮು ಲಿಬಡಾಂ ಉಣ್ಣವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕಲೆಗ್ಗ ವಾಹಕ ಮೇತಿ ಬಾಯಾ ಕೊರವಾ ಎಹಂ ವೀಮ ඉන්සින්නා ජින්නෙන් එකුවගෙන් දෙබෑමිහුන් එව්වෙගෙන් වෙස් මි කුර්ආනා එෆ්වද කුර්ආන ගෙන්නන් ඔලොන් කමුග වියස් නුගෙන වේන එහෙවිම මීගෙන් මිදන්නවාලම් බේනු වණි කිතම්මෙ බාරුගද වියස් ජින්නෙන් කිතම්මෙ බාරුගද වියස් ඉන්සින්නෙන් කිතම්මෙ ඉල්මුග කුරියාරා දිය කමුග වියස් මි කුර්ආනා එෆ්වදෙයිචෙන් එබෑමිහුන් නුගෙන වේන එහෙවිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙන් ඉන්සාන්න මෙ අංගවනේ කුල්ල ඉන් ඉජ්තමාතිල් ඉන්ස් වල් ජින් අලා අන් යතු ඉන්සින්නා ජින්නෙන් කුර්ආන් තියබෑමි හුන් නිකන් ගෙනස් බලාර්ෂි දෙබෑමි හුන් එකුවගෙන් වෙස් දෙන් එබෑමි හුන් නම් එකම කුලදාන වෙගෙන් නුවානේ දෙන් අනින් ආයතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි අංගවනේ කුල් ෆතු බිඅශ්රි සුවරින් මිස්ලි තියබෑමි හුන් නිකන් කුලදාන වෙගෙන් වානම මි කුර්ආන ග මෙවාෆද දිහ සූරන් නිකන් ගෙනස් බලාර්ෂ කුර්ආන ග මෙති සතේක සාද සූර එහෙම මිකන් දිහ සූරන් නිකන් තියබෑමි හුන් කෙරි කුලදාන වෙගෙන් වාකම් ග වානම ගෙනස් බලාර්ෂ එවරවස් එබෑමි හුන්නක කෙරි කුල දාන වෙගෙනන්නුවි දෙම් යංගවනේ කුල් ෆතු බිසූරතින් මින් මිස්ලි තියබෑමි හුන් නිකන් කෙරි කුල දාන වෙගෙන් වාකම් ගවානම එම්මෙ සූරතෙග්ගේ මින්වරස් නිකන් තියබෑමි හුන් ගෙනස් බලාෂ එහෙම් වීම එවරම් වස් එබෑමි හුන්නක කෙරි කුල දාන වෙගෙන නුදිය එහෙම් වීම ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ තහද්දීකෝ ගොන්ජසවාෆාවා මි ගොන්ජසවුන් එදුවහුන් ෆිෂ්ගෙන් ඛියාමත දාන්දින් අදියද දාන්දෙන් වෙස්සෙබොයි එහෙම වීම ලොබට ඉස්සත් තෙරිනේ මිහා මතිවෙරි මිහා මා ෆෝතේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවාලෙව්වි එහෙනිහෙම් මුඅජිසාත් එක ඛිලාෆන් මි මුඅජිසාත් කීමි ඛියාමත දාන්දෙන් දෙමියුන්න මුඅජිසාත් එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි කුර්ආන් කියවා මීහකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශෆාඅත් තෙරිවානේ එච්චගේ ගෝතුගම් මි කුර්ආන් මිවණි ලවවාෆා අද මේ කුර්ආනුගේ වාහක දක්කායිරුගා අල්ගොන් මෙන් බලාලමාතෝ මේ කුර්ආනුගේ බෙහිමිනිගෙන්දේ හහස් 236 ආය මේ කොම්මේ ආතකී අල්ගොන් මෙන් බලාෆිකම් ගවානම තෆාතු එතකේ කන්තතකෙන් අල්ගොන් මෙන්න ෆිනිගෙන් දානේ මිගතුන් අල්ගොන් මෙන් බලාලමාතෝ ඉල්මෙරින් බයාන් කුරවා කීරිත් කුර්ආනුගේ බලාගත ෆසාහත් තෙරකම ගවාකද කොමුන් ඉල්මෙරින් බයාන් කුරවා ඊසා ගිෆානු වාහක ඊසා ගිෆානු වාහක ගෙන්නෝමුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිවනි බයාන් කුරවාෆා යා බනි ඉස්රායිල් ඒ ඉස්රායිල් ගේ දරින්නේ අල්ලාහ් මීගේ කුරින් වනි රසූලුන්නා නබී බේකලුන් ෆනුවාෆා මේ කොම්ම බේකලෙක් ගෙවස් එබේකලෙක් කවුම්ගේ මීහුන්නා මුඛාතබ් කරවමුම් මි විදාලු වනි යා කවුම් ඒ තිමන්නාගේ කවුම්ගේ මිස්තකුන්නේ එකමකු ඊසා ගෆාන් මි විදාලු වනි එකලේක් ෆාන්ගේ කවුම්ගේ මීහුන්නා මුඛාතබ් කරවමුම් යා බනි ඉස්රායිල් ඒ ඉස්රායිල්ගේ දරින්නේ දෙන් ඉල්මෙරින් කොම්මේකස් මිකමා මෙදුග දිරාසා කරවුම ෆහුගා ඉල්මෙරින් මි බයාන් කරවනි තෙදකේ එහෙනිහෙන් රසූලුන්නා නබී බේකලුන් ඉබේකලුන්ගේ කවුම්ගේ මිස්තකුන්නා මුඛාතබකුම් විදාලු වනි යා කවුම් මිසාලක බලානම සමූද් බාගාගේ මිහුන්ගේ ගාතම් මිෆණුවුනි සාලිහ් আলাইহিස් සලාම් වයිලා සමූද අඛාහුම් සාලිහා قال යා කවුම් උබුදුල්ලාහ් කොම්මේකස් කවුම්ගේ මිස්තකුන්නා මුඛාතබ කරවම් විදාලු වනි ඒ කවුම්ගේ මිස්තකුන්නේ තියබා මිහුන් අල්ලාහන් අලුකන් කුරාෂේ
adi hama hemme gota waila aadin nakhahum huda aad bagage mihunge gata funubun huda alayhi salam ekle fan qom ge mistakunnas midalwani waila aadin nakhahum huda qala ya qaumi ibudullah e qom ge mistakunnati ba mihun allah alukan kurashe waila madyan akhahum shuaiban qala ya qaumi ibudullah madyan ge mihunge gatan allah subhanahu wa taala funubuni shuaib alayhi salam ekle fanas midalwani ya qaumi ibudullah e qawm ge mistakunne allah alukan kurashe adi hama hemme gotan nuh alayhi salam ekale faanu ismi vidalu wani laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah e qawm ge mistakunne tiyabami allah alukan kurashe hama hemme gota banu israel baga ge mihunge gata funu bunu en nabi be kalen ei nata rasul be kalen ei musa alayhi salam ekale faanu is me vidalu wani wa id qala musa liqaumihi ya qaum e qaum ge mistakun hama qaum mennen milafzu mennen ekamaku banu israel baga mehunga gata fonubun ehem be kalen e isa alayhi salam ekale fan me vidalu wani ya bani israil e israil ge darinne den ufede sualaki ekale fan kiwegen bawe kirit qur'an ge egotan e basmagu gennawa fehuri e israil ge darinne hama israel ge daringe gata fonunu be kala musa alayhi salam sehmi me israel ge darinne nun to mukhatab kurawani kommekas ekalek fan musa alayhi salam ismi qawm ge mistakunna mukhatab ru e qawm ge mistakunna me vidalwani isa alayhi salam me vidalwani ya bani israel e israel ge darinne den kommekas balalama to isa alayhi salam ge mamma fulu wahaka maryam ge fan wahaka zikru kromos me bayan kurawani فأتت به قومها تحمله إكمنا عيسى عليه السلام آلاس وإنوا حالوغا قوم کے میستکنا می بدل قرآنی مریم کے فان عيسى عليه السلام کے مما فل اتنو گوس عيسى عليه السلام کے مما فل مریم کے فان بس نسبت قرباف میوتی قوم دن کو میکس علم رم ودال ونی میستکون ابا میہونگے دارین نسبت قرآنی بپیشے mistakun ebamehunge darin nisbek kurani bappeshe allah subhanahu wa taala insanun hataru gotigge ebawe haddawafa ekatare furtama gotaki bappeka mammeka meduweru nukuravva duniye heddevi farangi adam alayhi salam hama ekani bappeku meduweru kuravva heddevi havva alayhi salam algon menge emmenge mamma adi hama ekani mammayaku meduweru kurawwa ufeddevi Isa alayhi salam den mammaya bappa meduweru kurawwa ufeddevi baaki tibi huriha insanu ehem wima Isa alayhi salam me hadda Allah subhanahu wa taala haddawafa mewani bappeku meduweru nukurawwa hama ekanu mammayaku meduweru kurawwa Allah subhanahu wa taala kuladum wanta huriha kamaka ehem wima insanun ebamehunge darin nisbek kuramum midani ebamehunge bappeshe ehemvi Isa alayhi salam ge bappeki kombe kaletto algon men balaruga ekalege faanaki bappa neti Allah subhanahu wa taala hameykane maryam ge faan meduwer kurawwa duniyen ufan kurawwi bekalen ei Isa alayhi salam ki ehemvi me ekalege faan bappa ful nisben nukurawwa tiwe Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya nota rasula Isa alayhi salam me vidalwani e qawman qossa me vidalwani e Israel ge darinne ehme e kaman ilmerin vidalu ehme me hahas duista tiris ha ayato teren algon men hama ekan ya qaum me lafzam me balale ehme baaki tibi ayatakan algon men balafikam gawanama ki ha manafun kantattaketo algon men fenigen daane ehvima mige baawar misalten ebhun nama sevahakatan algon men dukoluma fahuga iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi me hadisa meduga itura waaka dakkaruga uthaymin rahimahullah idalwani me hadis bas fuluga kommehen lazimen nune emihaku qur'anu hitun kiyume nuwata qur'an balagin kiyume kommehen lazimen nune emihaku qur'an kiyawan wiye meti hulwale iqra'ul qur'an emeku beenu gotaka kemi hitun kevies masalen balan kevi kam govis egevis masalen adihama hemme me hadis bas fuluga miwani angawafa e qur'an qiyamet duhga miyennani kombeka e qur'an kiyawa en amal kuri mihunna
නොත ඒ දස්කුරි මීහුන්න ඛියාමත් දෝග ශෆාඅත් ඉරවා එච්චගේ ගොතුග මේ කුර්ආන් මියන්නනේ එහෙන් වීම හැම එකන කුර්ආන් කියවාලුමකුන් හගීගතුග නුෆුදේ එයාග අල්ගොන් මෙන් එබෙජෙහෙ මේ කුර්ආනන් අමල් කුරා බයිකමුග වෙවේතෝ මස්සක කුරන් එබෙජෙහෙ එකමකෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ ලෝමති මිහාරු ෆෙන්නමුන්දා මන්සර්තක බලායරුගා අල්ගොන් මෙන් බොඩ කුර්ආන් කියවු මෙවන්නනි අමල් කුරම වර බොඩ එහෙන් වීම ෆුදයිල් බින් ඉයාද් රහිමහුල්ලාහ් විදාලු ෆාවනි හැම කෂවරුන් කුර්ආන් බාවාලු ෆාවනි ඒගා වා ගොතන් අමල් කුරමෂේ හැම කෂවරුන් කුර්ආන් බාවාලු ෆාවනි ඒගා වා ගොතන් අමල් කුරමෂේ නමවස් මේස්තකුන් එෆොතන් අමල් කුරුන් කමුගා මිහෙදී හැම එකනි එෆ කියවාලුන් කමුගා මානකේ මේස්තකුන් හීකුරා කාලේ මෙහර මේ කියවාලීම මිනිමුණියේ මෙති මෙන් අමල් කුරේෆේ එහෙන් වීම විස්නාඩාන්නවා ෆුදයිල් බින් ඉයාද් රහිමහුල්ලාහ් මි කොන් ජීලතෝමි මා කුරි zamaanege ilmu ri bekalo mibe bekalunge bas foluta mihiri narmege saadiste kahar kurige basta mehre mi basta mieti ham algon menga adivesama lomaccha fenna hagigate ge gotuga ehem wima me qur'an hame ikane kiyawaginne waaka me qur'ana amal kura bekkam goves algon menga bejehe webeto masake kura ada me hadis ge wahaka dakkaruge iqra'ul qur'an tiba me qur'an kiyawashe algon men amilla nafstaka sual kollamato me hadisan algon men amal qur'ani kon irakuto algon men duniyege kantatta dirulumge kantatta wazifaage kantatta hunna gotun duwa hen nemigen dairuga qur'an kiyawane waguten nuwe ehem wima hayatuga kon irakuto hayatuga kon duwahakuto me qur'an kiyawane nuta me hadisan algon men amal qur'an fashane bae faharo bae musun tahuga algon men ei kuran jehene kamegge gotuge bala misalaka rodama salgon menna badda kurima algon men qabul kurama qur'an kiyemen jehene kama baakiyen 11 mas duha wawaran algon men rodama hoge ba qur'an kiyavala ehenenno algon men jehene umuruga algon men Allah subhanahu wa ta'ala mi devva komme duwa hogge ves qur'an komme ves minware algon men kiyeveto masake kuran jehene mikama meduga algon men visni iruga ilmerin wara fasehe goten ebu bayan ko devva fatafatu gogge bayan ko devva migotun komme duhukes qur'anun komme ves minwara kiyawalu mattaka kura vidana ekkameke ei namadan avahan annashe miharu fardu fasnamadan emihaka kuriba gauma kiyei undagu kamekkamuge faharigga vedane huriha namada kannade venu ega badalga visnashe emme maduwegen komme ves ennamadaka tankola kuribaga adeveto misalaka asru namada nota menduru namada nota maghrib namada bangi gomge fanaramet kuriga miskitan annamve asa tahiyatul masjid kolla miskit go ishi delafa bangi goma edemeduge dihawaraka metu algun men kiyawala kam gawana miradu kurviya faswaraka safa me maduwegen kiyawala ven ehem wema reyaka duwaluge emme akurevves nukiyawa algun men hedawumge badalga mi algun men kanta kurvidana gotemme mi wara faseha gotemme ehem wema algon men abatus visnamve namaduge kurin fanarmetuge kurin eme maduwegen kommes ennamadakan adeveto ehem wema algon men fatis namadu target koggen algon men misalakam mi fashani fashagen nuwiya den onnane menduru namadu nuwiya asru namadu nuwiya maghrib namadu nuwiya isha namadu nimerus algon men ekan nuwiya isha fahum fasafa kiya algon men geddane ehem wema mikahala majburi kame nuota mifada target nuota mifada kamen algon menge sikundi nugenes algon men mi hadisakan amalen nukuraven algon menge hayatun duwastan hamanni migen daane mihar medumi january mi ahar dihas nawar wana haruge me mahuge 30 wana duwas me algon men kiha men warakato quran kiyevuni algon men komye ko samilla nafsa med sual kollor rangalu kanne ehem wema algon men azum kandalan ebejehe miyada fahuga miyadu simanagen wata madama feshigen gine pahara madama vejjanna onna nu feshiva ehem wema miyadun feshigen ebajehe komme ves minware duala ko komme ves minware qur'anu kiveto ebajehe masake kuran emme maduwegen faswaraka safa algon men iradu kurve dihoraka mertere kiyawale ven
ehme mikahala gotakan algon men fashafikam ga wana me iradu kurevviya me hadisan algon men nan iradu kurevviya amal kurumattaka algon men nan huluwiginda doren ei miedu algon men ge darin tan eba qur'an kulastakan eba fonuwamu algon men darin lam ves midane algon men e darin ge gennane ves algon men kobato algon men ge amilla nafsu takun ekan qur'ana wagutaki algon men hame ekani darin nan ekan koddinaka darin etantaran ufuleka samaykan nuwana algon men ge amilla nafsu takavves ebajehe waguhutakin huskuran duniya maccan insana me fonu vone ki savves gadiru masake qura kannu miya akuga insanun ebajehe alukan takivves kuran ehem wima gina pahara me onnani bodeti heukan tan algon men nuefa mi algon men atun faasa digen algon men na kuran jehe kamen no mi algon men hamata ko ishi delafa no ta algon men hama kolan huregen ves ishi defa namas komme ves haligena mes algon men hama wara fasehe kam mati qur'an kiyevun ebe ad qur'an kiyum ge wahaka dakkaruga ufede es sualaki wara bar suwate wetren es sualaki mi hadis kam yoti angawa fa iqra'ul qur'an tebe men qur'an kiyawash ufede sualaki qur'an kiyawaruga wudu kuran jeheneto notanu jeheneto nota miyeku misalakan hatimun kiyawaruga wudu kuran jeheneto miyeku misalaka phone me kiyawanu wudu kuran jeheneto miyeku misalaka tarjaman holwa meeni egus qur'an meti lief wudu kuran jeheneto ehem wema mikama meduga wahaka dakkomun ilmeri bekalum vidaluwani wudu netis nota wudu koggen qur'an kiyuma meduga ilmeri mi bayan kov mi vidaluwani anhenakavves firhenakavves wudu koggen qur'an kiyevene wudu koggen qur'an kiyewa anhem mi havves adi firhem mi havves efotuga bi hevene mane ki efotuga allevene ehem wima wudu koggen kiyewa miha wudu koggen huri anhenakavves firhenakavves ene dekanta kurevene ekkamaki efon enen ufulene anekkamaki e qur'an kiyevene ehem we minuqta saafuje detto anen nukuta ki wudu nukon huri anhene nota firhene mihiri eme honna hatimuga allevene to emuna qur'an kiyevene to ilmuri bekalum vidaluwani wudu nukon huri anhenaka adi firhenakavves qur'an kiyevidane ekamaku hatimuga annu levene wudu nukon huri anhene wudu nukon huri firhene emihaka qur'an kiyevidane hitun nota balagen ves ekamaku hatimuga annu levene timwana nuguta ki anhem be fulnan ebe kadunge hayaduge nota massaruge kantan edimawa duwassaruga inna khasakum ebe kadunna anhem be kamalunna qur'an kiyevene to ebe kamalunna hatimu ufulene to ilmer be kal me vidalwani ebe kadunna ves qur'an kiyevene ekamaku hatimuga annu levene mi nuguta ama algonmenna emme bodan hadan wegen midani mi zamanuga algonmen midakka haggutuge wahaka komme sarakan algonda fenunu mi kamamed wahaka dakka ilmer bekal me vidalwani hayduge duwassur anhem bekambalunna kurimeti wima Allah subhanahu wa ta'ala miwani ebe kambalun roda wesse hifan ujehechge gotuga lavwafa roda mahuga ega badulge emihum mi jehini roda mahu qada kuran roda ebamehun ge maccan Allah subhanahu wa ta'ala insanun ebamehun duniyega huriha hindaku namadu kurun kuladana vegen waha hindaku emiheku kuranje emeku balihalu gobves kuranje echekkam ga namadu miwani labbawafa ekamaku angem bekam balun e massaru kanta dimawi Allah subhanahu wa ta'ala ebekam balun kiba ekantam me ufullawani ebe kambalun nujehe namawta kuraka qada kuraka nujehe ehem wema algun men tereng evves miheku ekama meduge ba hakkuta firihenaku enan ekan netigen anhenaku enan netigen ewahake be dakkato ehem wema deenuga Allah subhanahu wa ta'ala anhenunna waki khasa kantattakin ebawe devwafa firihenunna waki khasa kantattakin ebawe devwafa ehem wema mi kankama meduga algun men ba ek kahala kantattahuga algun men mikiyam miulani hama kanta detto ehmege ega baduga algun men deenuga huri kantatta balafkam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala bawale vi sharia Allah subhanahu wa ta'ala bawale vidin anhenunna munasabu kankama firihenunna munasabu kankam Allah subhanahu wa ta'ala muladdenu digin ban
envima komme kas me nuguta ki anhem be kambalun e be kambalun ge hayuduge duwassaruga qur'an kiyevene ehenas qur'anuga annu levene hataruna nuguta ki junuberi halatuga mihaku misalaka anhenaku nata firhenaku mihuri hina ganna jehifa e halatuge ena qur'an kiyevidaneto enan hatimuga alle vidaneto ilmer be kalun vidalwani e halatuga anhem miha firhem miha qur'anen nukiyevene adi hatimaku nubi hevene ehem wima junuberi halatuga waanhem mihaves firhem mihaves qur'anen nukiyevene adi mi qur'anako nubi hevene fasvena nuguta ki mi zamana balairuga algon men ko mehen atuga phone e bow phone algon men kiyawaruga wudu kuran jeheneto nuta nunto misalaka phone ga miyako holuwa me innane qur'an me ati ehem wima miya phone hama hingane hama hatimga hukunto ilmer beekeren vidalwani phone algon men kiyawaruga balan kiyeves hitun kiyeves phone kiyawa nujhane wudu kuraka adi ufulikam gavis nujhane wudu kuraka phone kan nuhingane hatimge mushaf ge hukume anan nuguta ke hawan nuguta ki qur'an tarjama kiyaruga wudu netas kiyeveneto misalaka miskittoge mehun qur'an tarjama ege bhure qur'an liyefa ege tarjama mehunne ehem wema qur'an tarjama kiyaruga algun men wudu kuran jeheneto nuwatanunto miyameduga ilmer bekalum waagdakkum vidalwani qur'an tarjama kiyaruga nujehene wudu kurakash ekive qur'an avre boda ega levigen wani atuga maana ehem wema qur'an tarjama kiyaruga eka naannane qur'anuge hukume e qur'an kiyewa tarjama kiyaruga algun men nujehene kommen wudu kurakashe wudu netisvis algun men tarjama kiyene adikiyetta algun men nan e tarjama ufulam ves ufulen mega algon men nan emme rangalu gotaki algon men ama qur'an kiyewa kam gawanama algon men na kerikula dana wegen wa kom me halate ga wudu mati ga hurum adi hama ehemme algon men e qur'an kiyewa ruga wudu mati ga hure qur'an kiyevum komme kas me hadisa meduge wahaka dakkamun ilmerin waragina wahakaten e bayan korawwa namas mi haftaga algon men mi hisaba mi kurukollanan algon menge filawalu unata hadis kuriyem migendani 30 minata hemima mi wagut hama uma ka algon men miedga hadis mi hisabu nimmalana irad kurwe anna haftaga mi hadis ka baaki huri wahakata ga algon men irad kurwe wahaka dakkana ehemima mi hadisun algon men miedu mi kiyevi hisab balaruga algon men gi hama wegendani Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an mi lawwafa mi wani mu'jizat ge gotuga kama ei qiyamata danding Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizat ge gotuga e mu'jiza lawwafa wa etchekan e qur'an ke Allah subhanahu wa ta'ala baawale vi etchekan e qur'an Allah subhanahu wa ta'ala rakatir kurwanekan adiha ma ehemme hadis ke meti angawa fa qur'an kiyawashe ega kom mehen laziminnu emiyeku balan kiyawa kan wata hitun kiyawa kan masalenne balan kiyawa miheku balan kiyeves hitun kiyawa miheku hitun kiyeves ege evves masalenne adiha ma ehemme algon men mi hadis ka waaka dekkim ennuguta ki algon men ge amilla nafsusan e bejehe mi hadisan amal kurumatta ka kommes wagut kolan huskuran egotun algon men kuruvidana ekkameke ei fardu fas namaateren kommes en namadin algon me ikhtiyar kuruma fahuga e namaataka kuriba algon men fanwar comment namas kuriba gaasa namad feshum ge kuriga algon men faswar ka subhana mas kiyawala mi hadisan algon men amal kureveto masake kurun adiha ma ehme algon men den emme fahum ki nuguta ki wudu netis qur'an ki vidanato nota hatim ga alla vidanato miyamedu ga ilmer beekal me vidalwani wudu huri firhenevs wudu huri anhenakavs qur'an ki vidane adi qur'anuga alla vidane anen nuguta ki wudu nukavs qur'an ki vidane anhenakavs adi firhenakavs ekamaku wudu netis efotuga nubi hevene timma nuguta ki anhen beekambadun hayduge dussuruge edimawa kantetten e beekambadun na qur'an ki vidaneto jawabaki e beekambadun ves qur'an ki vene zikurta ves kiyene namas e beekambadun nakavs mushafaku nota khatimaku annu levene anen nuguta ki junub ber halatuga femwaran hinagannan vefotu halaten medu efur beefulaku qur'an ki vidanato anhenakavs adi firhenakavs e halatu qur'an nukiyevene adi hatimaku annu levene anen nuguta ki mizamana balaru algon menge phone aamugoti qur'an me kiyevane ehemwima phone kevar ko wudu kuran jehenato nuwatanunto ilmer beken vidalwani phone ga allaru ga qur'an ge hukumen nuhigane qur'an kivikam gavies nu jehenakom me phone ga algon menge allaru kom me wudu kura kan nu jehene
adihama ehme anen hawan nuguta ge Qur'an tarjama kiyaruga wudu kuran jehenatun wartunu ilmu bekram vidalwani mi Qur'an kiyawaruga tarjama kiyaruga komme wudu kuraka nujehena den komme kas emme fahu nimmalun gotun hagegatuga phone kiyawaruga nuata mega Qur'an oikkamuga ves algon men misalaka faahane mi wannani mihako wanneruga mi oti mi hatim huluwafa e halatu galgon men rangalwaani hatim huluwafa ekkamuga waanama e lappala funuwata close kollafa faahane wanu e huluwafa e hurikamuga waanama gotaka bunana algon men ihanatikon e hitamun edani Qur'an me phone ga huluwafa wairuga faahane wani mehwima algon men faahane wannakamuga waanama e fada taketi algon men ebejehe nivwala fanamas faahane wan ehma rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfultakon algon men ge gotuga ekaleeg faanu wani ekaleeg faanu ge kurim mi baawale wunu bekalna baawal misalaka bunama mi musa ge faanu ekaleeg faana baawale wunu tawrat ge gandu taken rasul sallallahu alaihi wasallam ishiinde wadaage me innawani balihegge matige innawani ko ekaleeg faana mi geneveni tawrat ge gandu taken genawune mekaleeg faan ishiinde wadaen balihun tedu wadagen e tawratuge gandutam mi behettevi balihuge matiga ege maane ki bimmatiga behettumge badalge ekaleeg faan mi behettevi balihuge matiga kiwe en ihtiram kurevumge gotu ehem wema kirit qur'anan ihanetkum hite ihtiram nukureve evves amalen algon men koggen nuwan ehem wema qur'an algon men dirulum gaves mi bimmatiga baawwa efada kamen algon men koggenwan adihama hemme dimmalunge kuriga adi eftan kol faha kollana algon men gine far miskituga tiberuga kiyawa eruga mitalaka tilawatge sajida jaharu kinetto hadane misaka algon mi miskituga meduga hatim baawwan evves tanenne ehme den kinetto hadane ehmema eggotaki algon men kiyawa eruga hatim beevven oikkamuga waanama algon men hatimu misalaka foggonde nuata khali mifada ecche hurikam gawana mega matiga hatimu baawwane anek gotaki algon men kuda kuda hatime gen gulekam gawana me ti jiballa algon men sadiji jahane anek gotaki algon men ane lana ecche hifana gote nekkam gawana algon men kuri matiga algon men musaf beuma fahu algon men sajida quran ei ben almere bekon vidalwa gotaki hatimu kommeko algon men hifan vejjekam gawana ma ek me sajida mi jahanjen haggono matiga ta detto eme egemme furihama gotuga dujehenakam ilmer bekon vidal ehemwi ma hatim algon men kuri matiga men bayawaluma fahuga sajida jahan mehar bimmatiga hatimu misalaka miheku kiyawan indefa kuri matiga hatimu beevuma mita doru matiga hatimu beevuma tafatuan adi eta hatimu baawwa miheku kolan huruma mita miheku ishinde tilawat ke sajida jahan uleruga hatimu beevuma ves tafatuan ehemwi ma mega fenna iruga hatimonnani bimmatiga ekamaku kolan huri miha ihanatkum hiteveni kiyawan in miha tilawatge sajid jehumattaka ihanat kon hitakashinu namoes tilawatga sadija jehumattaka me beeveni ehme mihalatga beevves mi ihanat kon hite hitumennu ehme mihalatga beevves mi masaden ekkamuga nufene iradu kurevia ehme makom mekas dua ke Allah subhanahu wa taala argumannaki heubas qabul kura baikam ga Allah subhanahu wa taala levum hadis ka baaki ubba irad kar bianna hafta ga argumen kiyo mugendanam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh